ulazu Vrbanj. Evo, Milovići čiste. Mogli bi malo bolje, da budemo iskreni, ali dobro. Koliko ima Vule snijega? Ođe od 7-8 cm. Dobro jutro. Idemo preko Orijena za Nikšić. Slušaj ovo, a ne može malo niže. Start! Idemo! Novi kamerman Kjaka. Veso je daleko naprijed. Za početak. Snima se! Divota. Fin. Potpuno. Idealno. Što se zajebava, profesionalac je. Nego samo... Ne interesuje možeš doći ili ne možeš. Ne, nije bio još više nego rukavice. Gas.